Apa Mus? Sungai. Langsung urun. Mau kemana? Mau kemana? Selamat menonton, jangan lupa subscribe dulu. Ini apa Mus? Sungai. Ini sungai. Apa Mus? Sungai. Assalamualaikum. Aduh, nujunon Pak. Damang. Enakeun caina teh curcor. Kampung naon ya namanya teh? Pesantren Cibatur. Pesantren Cibatur, Kampung Cibatur mah. Kampung Cibatur. Oh, mun Desa Cimaragang. Kecamatan Cidaun. Itu wahangan naon itu? Saya Cilaki, Oh, Cilaki ya. perbatasan antara Garut sareng Oh, Cianjur. anu lebat nanti kayak ke Cilaki kayak itu nya itu. Oh, iya kapal dia Cianjur itu, kapal itu Garut sama Jangan lupa subscribe dulu. Tos di mana itu? Aya kampung deui nya kitu teh. Nah, Ah itu. lumayan. Kampung naon namina? Di Negla, Solusi Bandung, Kanegla, Katao, Oh. kayak kandang gitu kan. Oh itu teh ya. Lepas di ke jalan itu nya. Kayak sambungan itu. Jangan lupa subscribe dulu. Langsung urun. Mau kemana? Polisi. Mau kemana? Polisi. Mau kemana? Bawa uang jajan nggak? Bawa uang jajan nggak? Mau jajan? Ayo lewat. Malu-malu ya. Itu icalan naon? Oh, baso. Tarif sabaraha ye? Oh. Upami aya nu meser 5.000-an sok di ladangan. Tara. Oh. Seueur bodo mana tuh? Yes.
sungai. Jangan lupa subscribe dulu. Ini Kampung Cibatur. Wah, ada pesantren di sini. Nih, banyak kelapa. Ini sumur tradisional. Rali kada itu. Jadi kapal-kapal segala tanu pasarap ko. Pagkakaya po na anak mo, di ba? Ano sa rin? Hindi Dararama, naramo sa Chanarika. ato, no, sa urangal garo. Jangan lupa subscribe dulu.